Uramutse ubaye uri umukunzi w'umuziki nyarwanda ugomba kuba umuzi. Ubaye kandi utuye muri Afurika by'umwihariko Burasirazuba, ni nk'ihame ko ugomba kuba warumvisha indirimbo imwe muze cyangwa ebyiri. Ibyo kandi bikajyana no kuba bifite igitaramo wifuza ko cyitabirwa n'ingeri zose. Ugomba kumutumira kuko ari umwe mu bakunzwe cyane hano muri Afurika. Ku ivuko ho tumwita amazina atandukanye agamije kumvikanisha ubuhangange bwe n'ubushongore mu muziki nyarwanda ndetse no mu ruganda rw'imyidagaduro muri rusange. Aho twavugamo nka Tiger B, King ndetse n'ayandi. Gusa we akoresha izina rya The Ben ku rubyiniro ndetse no mu kazi ke ka buri munsi. Ese The Ben ni muntu ki? Afite amateka ateye ate cyangwa se byagenze gute kugira ngo yisanga? Bana nanjye muri iki kiganiro aho tugiye kurebera hamwe amateka ya The Ben ndetse n'umugore we Miss Uwicyeza Pamella. Ibyo dusoza turaza kurebera hamwe amafaranga binjiza ku rubuga rwa YouTube, cyane ko bamwe mu batunzi menshi hano mu Rwanda. Ndakwibutsa gukanda subscribe niba uturayikanda. Ngiye mugiye korera muri iki kiganiro. It is your boy Don. Iyi ni Don 250. Guhaye ikaze. Duhereye kuri The Ben, amazina yiswe n'ababyeyi ni Mugisha Benjamin, akaba yaravutse tariki 9 z'ukwezi kwa mbere mu 1988, avukira Kampala mu gihugu cya Uganda. Papa wa The Ben yitwa Jane Mbonima, naho mama we akitwa Esther Mbabazi. The Ben kandi ni umwana wa kabiri mu muryango w'abana batandatu, harimo n'umuvandimwe we nawe ufite izina rikomeye cyane mu myidagaduro nyarwanda, uzwi kandi nka Green P. Wamenyekanye cyane mu izina rya Tough Gang ryabicaye bigacika no mu Rwanda kuko ryabagamo abaraperi bafite amazina akomeye cyane, aho twavugamo nka nyakwigendera Jay Polly, Bulldog ndetse na Green P hamwe n'abandi batandukanye baciye muri iryo tsinda. Tugiye mu rugendo rwuzuye ibitangaza rw'umuziki wa The Ben, usanga The Ben yatangiye gukora umuziki akiri ingimbi, ahanini biturutse ku kuba ababyeyi be baramukundisha gusenga, bikaza gutuma rero ajya muri korali yahuriyemo n'urungano rwe, maze barakurana kandi bose baza kuvamo abantu bakomeye cyane mu ruganda rw'imyidagaduro. Abo ni nka producer Lick, umuhanzi Meddy ndetse na Nicholas wafashe gutunga indirimbo zabo. The Ben atangira umuziki ku mugaragaro hari 2008 ubwo yakoraga indirimbo ye ya mbere yise Amaso ku Maso, maze abanyarwanda bamusamira hejuru cyane ko afite imana idasanzwe kandi afite n'ijwi rikurura abantu benshi. Maze nawe ahera ko akora indirimbo zakozwe harimo nka Zubeda, Wigenda n'izindi. 2009 rero nibwo The Ben yashyize hanze album ye ya mbere yise Amahirwe ya mbere, maze ikurikirwa na hit nyinshi aho twavugamo nk'indirimbo Ese Nibyo, maze The Ben ahera ko abikirangirira atyo. Duhereye mu mwaka wa 2010 nibwo The Ben yimukiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika we na bagenzi be, maze binjira muri label izwi nka Press One yari ihuriyemo abahanzi batandukanye, aho twavugamo Meddy, The Ben, Lick, K8 kavuye nk'umuraperi ndetse n'umudirector uzwi nka Cedric. 2010 kandi 2011 nibwo The Ben yegukanye igihembo cy'indirimbo nziza y'umwaka mu njyana Best Afro R&B. Tiger B kandi 2013 yakoze indirimbo yakunzwe n'abatari bake yise Give It To Me, yaririmbwe cyane muri Amerika, igeze mu gihugu cy'u Rwanda irakundwa biratinda. Nyuma yaje kuba yakora indi ndirimbo yise I Can See yakoreye kwibuka abazize jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 ku nshuro ya 20. Nyuma yaho yaje gukora indirimbo n'ubu ngubu ikiririmbwa yise Ko Nahindutse, yakunzwe n'abatari bake. N'ubu ngubu unyarukiye ku rubuga rwa YouTube wasanga imwe mu ndirimbo zabashije kuba zarebwe kandi zinakundwa n'abatari bake. Urubo The Ben kandi afite agahigo ko kuba rumwe mu banyarwanda bafitanye korabo nyinshi n'abantu batandukanye, by'umwihariko aba baririmbyi bakomeye muri Afurika. Aho ngaho twavugamo nka Shiba, nawe ni umugandekazi, B2C cyangwa se itsinda rya B2C naryo ryo muri Uganda, ndetse na rurangiranwa Diamond Platnumz bakoranye indirimbo bise Why, nayo irimo zabiciye bigacika no muri Afurika. Turebye kuri Madame Tiger B uzwi nka Miss Uwicyeza Pamella, unerutse kandi kwibaruka imfura yawe y'umukobwa Mugisha Runa. Dusanga Pamella yaravutse kuwa 31 Mutarama mu mwaka w'2000 kuko yitabira irushanwa rya Nyampinga w'u Rwanda 2019 afite imyaka 19. Kuri ubu rero akamaze kuba yakuza imyaka 25 y'amavuko. Pamella yaje mu irushanwa rya Nyampinga ahagarariye intara y'Amajyepfo, akaba yari afite imyaka 19 ndetse n'uburebure bwa 1.71 m. Nyuma rero nibwo yaje gukundana n'icyamamare muri muzika nyarwanda atitaye ku myaka murusha, kuko mu busanzwe The Ben arusha Pamella imyaka 12. Nuko amaze akomeza kuba ikimenya bose ku rubuga rwa Instagram, ahanini biturutse ku miterere ye ikurura benshi mu bamukurikira.
Zimwe mu ndirimbo za The Ben zarebwe cyane ku rubuga rwa YouTube dusanga indirimbo ya mbere ari yitwa ni Forever yakoreye umugore we nyuma y'ubukwe bwabo imaze kurebwa n'abasaga miliyoni 7 ndetse n'500,000. Hagakurikiraho iyitwa Vazi nayo yarebwe n'abasaga miliyoni 6,700,000. Hagakurikiraho Thank You yakoranye n'umuhanzi Tom Close nayo kuri ubu ifite views miliyoni 6,300,000. Hagakurikiraho Naremeye ndetse na Ndaje indirimbo zisa nkaho zakoreye igihe kimwe nazo zimaze kurebwa n'abasaga miliyoni 5. Ikindi wamenya kandi The Ben ku rukuta rwe rwa Instagram akurikirwa n'abasaga 983. Urumva ko nawe miliyoni arayingayinga, akaba we akurikira abasaga 361. Twinjiye mu gice cya kabiri cy'ikiganiro aho tugiye kurebera hamwe noneho ukuntu YouTube channel ya The Ben iperforminga. Ese yinjiza amafaranga angana gute? Cyane ko YouTube channel ya The Ben nayo yaza mu macano akomeye cyane kuko ashyiraho amakonseri, imiziki yiwe ndetse n'ibindi bitandukanye, cyane ko ari n'umwe mu Banyarwanda bagira ama views menshi ku rubuga rwa YouTube. So turaza kuba turebera hamwe rero analytics ziwe cyangwa se ukuntu yinjiza ku munsi, ku cyumweru ndetse no ku kwezi, kandi tukaza kwifashisha website yizewe cyane mu kwegeranya ayo makuru. Twifashishije rero website izwi nka social blade mu kuba yakegeranya amakuru cyangwa se analytics z'amachannel runaka, ama TikTok, Facebook ndetse na Instagram. Turaza kuba turebera hamwe ukuntu YouTube channel The Ben iperforming. Ngira ngo abitegereje neza Instagram ya The Ben twasanze yitwa The Ben 3 niyo mazina yahaye. Ni nayo bundle rero YouTube channel yiwe ko nayo ndabona ari The Ben, ako munsi hari aka albaz The Ben 3 nk'ikirango cy'izina ryiwe. So iyo tugiye kureba rero analytics za YouTube channel tubanza tukamenya se ino channel ingana gute, yakozwe ryari, ifite abasubscribers bangana bate. Rero twitegereje neza dusanga YouTube channel ya The Ben yarakozwe itariki 26 z'ukwezi kwa 10 2015. Ikaba kandi imaze kuba yaka-uploadinga video zose hamwe ubwo n'indirimbo, ama shorts ndetse n'izindi zitandukanye, video 26. Akaba afite abasubscribers cyangwa se abamukurikirana mu buzima busanzwe kuri YouTube bangana n'478 hafi 500. Akaba kandi afite views zose hamwe ni miliyoni 57 nk'umuhanzi cyangwa se nk'umuntu wese ukora umuziki, kugira views 50 kongeraho n'izindi zirenga ntago ari ibintu bisanzwe. Iyo tugiye kureba rero analytics za YouTube channel tukabanza tukumva se ifite amaranka ameze gute, subscribers rank, CB rank cyangwa se n'ikitwa grade. Grade rero ni uburyo cyangwa se ni nk'iranka baba barahaye channel bitewe n'ukuntu ikora. Ese ukuntu yakoze mu kwezi, yinjije abantu biyandikishije bashyashya, ba subscribers, ibintu nk'ibyo. Rero dusanga YouTube channel ya The Ben ifite grade ya C+. Urumva ko channel irimo irazamuka kuko hari usanga zifite A, B negative n'izindi zitandukanye. Ikaba kandi yarahawe rank ya music. Irumva nyine channel yakorewe gushyirwaho imiziki nk'uyu muhanzi irumvikana. Rero twigiye tumaze kuba twamenya ko ari channel ya music, tureba ese creators statistics cyangwa se uko yinjiza noneho nicyo tugiye turebaho. Turasanga mu minsi 30 ishize The Ben Tiger yinjije abasubscribers 9,000 mu minsi 30 ishize, ubwo ni ukwezi kumwe. Hanyuma kandi yagize views cyangwa se yarebwe inshuro miliyoni 2. Ubwo n'indirimbo yagiye uploadinga zimwe na zimwe, ama shorts ndetse n'ibintu bitandukanye. Akaba yararebwe rero n'abantu miliyoni 2 mu mezi, ayimini mu kwezi kumwe gushize. Amafaranga yinjiza ku kwezi rero dusanga yinjiza amadolari hagati ya 496 ashobora kuba yazamuka ariko nanone akagera kuri 2,700. Abaza agaciro k'idolari dusanga idolari mu cyabiri gutyo hafi cya 3. So bivuze ko yaba ari hafi ya miliyoni 5 ibihumbi 500 byagenze nabi na miliyoni 9 byagenze neza. Ku mwaka rero social blade ivuga ko The Ben ashobora kuba yakinjiza amadolari 4,500, ubwo ni hafi miliyoni 5 igihe byagenze nabari kunyine kwa kundi ukura ntibikunde. Byaba byagenze neza akinjiza hafi 72,000 y'amadolari, ubwo ni nka miliyoni 74 gutyo dushyize mu manyarwanda. Rero byo ntago tubitinda, tumanuka hasi tukaza kureba icyitwa daily channel metrics cyangwa se umunsi ku munsi no ukuntu agenda yinjiza. Ngira ngo bone hari video ziwe zimwe na zimwe zigiye zifite amadolari ko nta kintu zinjize, ariko nk'umuhanzi bagenda bahura n'ibibazo byinshi bitandukanye, ama copyright n'izindi bitandukanye. So rero turaza tukabanza tukareba se average, daily average cyangwa se ukuntu yinjiza ku munsi, ku kwezi, ku cyumweru, ibintu byo tugiye kwibandaho. Ngira ngo murena za kuri screen zanyu ko hari ku kwezi, ku munsi yinjiza amadolari 17 ashobora kuzamuka akagera kuri 298 hafi 300. Ku cyumweru kandi yinjiza abasubscribers 1,000. Ariko nanone amafaranga cyangwa se amadolari yinjiza ni 149, yabaye makeya, yabaye menshi akinjiza amadolari 2,800, ubwo ni nka miliyoni hafi 3 gutyo dushyize mu mibare y'amanyarwanda. Rero yinjiza amadolari 149 ashobora kuzamuka akagera ku bihumbi
5,400. urumva ko Tiger B yinjiza amafaranga menshi cyane ku rwego rwa YouTube. So ndagushimye twabanye muri iyi video kuva ku ntangiriro zayo. Cyo nakubwira cyo nk'amakuru yongera nuko The Ben ari umwe mu bahanzi bitwaye neza muri mwaka wa muziki nyarwanda, cyane ko yabigaragaje neza ejo bundi ubwo yafataga ibihembo 3 mu ijoro rimwe, harimo igihembo cy'umuhanzi mwiza w'umunyarwanda, igihembo cya video nziza ndetse n'ibindi mu marushanwa yarahanganimo n'abahanzi benshi b'abanyafrika. So ndagushimye twabanye muri iyi video, nk'ugutsa ukana subscribe utarayikana cyangwa se ariko gambikeze ku YouTube channel. Mwabanye muri kiganiro It is your boy Don. Till next time, peace.